changing into something new. Totally different. I'll show it to you. Check it out. Jaanış. oota sa, 15. seeria. Stsenaariumi autorid Kamo Gorljanski, režissöör Katjonovski, kunstnik Rusakov, operaator Petrova, muusikaline kujundaja Krõlova. Videolevifirma Sonatin tellimusel dubleerinud Orbital Vox stuudiod, näitlejad Jaan Vahar ja Triina Vilus, tõlkija Toomas Lauga, helirežissöör Tanel Roovik, produtsent Uku Toomast. Жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя.